Ученики 3-го класса Мелек Мусладинова и Аблямид Ибрагимов стали победителями 15-го всекрымского творческого конкурса «Язык. Душа народа». В нем принимали участие победители всех муниципалитетов полуострова. Школьники выступили в номинации «Декламация на крымско-татарском языке» со стихом Мусы Джалиля о победе в Великой Отечественной войне. Егер мен сөйлемесем, егер сен сөйлемесең, егер біз сөйлемесек, біздің Қырым татар тілінде, баба деді тілінде, насыл тұрын ұлы бізде, ватанымның өлкесінде. Егер мен оқымасам, егер сен оқымасаң, егер біз оқымасақ, біздің Қырым татар тілінде, евлет насыл язычақ, баба деді тілінде, гунах олу, гунах бізде. Қырым жалов етмесек, келешек несілімізге ана тілінде етмесек. Теперь школьники поедут в Москву для участия в международной конференции по лингвистике.